Oye youth. Asa mo nyina mo sori atia Otumfuor nam kasa tia asantefo a na mo di mo pe NDC ada NDC for na kyerem sana. Ensu NDC wo ye dia NDC asantefo wo. Anya asante regional asanteni na ya minister ho. Onya asanteni. Te mo suanya sakaka. Mo suanya asanteni me kan ko kyerem. Bongo Ideas wo fit tan wa ye ni ba. Abrante ya wo so ba Facebook fufu o nanu ya na ba bia Facebook wo be ko che na wo na address na wo edi enkwasa na mu na wo kwasia wo Bongo Ideas asanteni ba na be da mo odi ni twe wo so boy mo wan o ka sa asantefo mo man kwasia fo di wo mo kwasia wa dwene be ni wo tiri mo ade ko fa asanteni ba na wo hey chale se wa nyan kwasa me e kana wo abusua de amam buofiri mo hwe Sante ni maame ayi no. Abrante wo de mo maame fa evidence ne to na mo hware. Odidi na Otumfuor atem mo hwe. Wo Facebook, YouTube me de to. Hwe. My view comment ni na. But o ka comment na airtime. There is no sense. Also the funeral of the late Asante Hima required the all business na otie na ka to aswa odidi Otumfuor atem. And doesn't make any sense. So obey sad no way. Ha chale ha ko busa woni no sin ha mebufu on de me yo maame wo ha no o maame what is my video amana wa show maame be you ofi social media na me ka kira wo eya post maame ne show maame owo Bongo Ideas eya post maame owo ne nhwe na show maame ya bia ansa wa ko cassette asante ne wate kwasia boy say no mo we na maya bia no mo say ya brofo ya e no mo de politics no mo di do mahene be di o machi a ye so de tia do mahene no yes e di catch so pese to so maame no nuamo a on onye ni ba onyo ho tan e ya so akọ TV so na ka unim nyansa akọ TV so kwasia wo mhwe TV o Ghana no e ya nkranfo kwa na hwe munya traba be koto na mo ye no munya traba be koto na mo ye no boys me ka kire mo Abrante odi na niasi asantefo ubekọ no aposu like no aposu chese obi bia celebrate wo asante region attack no hey judge me no oya da asante region o mu na ewuru system no me ka kire onye artists o mu na ewuru musicians o mu na ewuru musicians do do say ya fenu bi adadam here for na to sanyo no yes no for na to asore no for na to kasa ba ne de to nya kanyo Bongo Ideas munya traba na muya tie mi ka chemo NDC wo ma yo musa na se wo ya se wo de o ya nkrani asa to ba ma NDC wan to ba ma Akufo ade ne MPP no mama power na obi kunu se school fees board na eya mi masem eya MPP ni asem eya asante ni asem se mo se asantefo wa MPP ntim beta asantefo wa MPP na wa ba ya me pa che obi nya na nam nyama me bia video se school bus ntim to de nkran kasare kan hey eno na mi masem eya asante ni asem ebi asante ni obetua wo maame wo nya skatua ntim fa sa chimi no anto nche na munya politics eya adwene mu ade Mom yanko biem. Me show mo pese ya start media no, ya be start sa. Me Bongo Ideas so. Now after that no, NDC for me say only wicked. My friend, wo ya santini afa to team say NDC won. O my fool say o meta sante. Hwe mama me chama de ansa na mato Bongo Ideas na mu so. Mama me kwa NDC for na so straight. I'm try to see what Santa region. Two former me na so me chama de. Enkane asante iri bibi a soldier for na garden. Mo twa de. Me mama signal bi. Abrante bi na video. Ana me ko follow Otumfuor video one am say Abrante na say won twantro. Mo twa de. Chese nkwofo ta Otumfuor nti. NDC ayi wo makoma mu ta asante hene.
defense minister mutwa nkwasase wo wadi Otumfuor ma ne yie se cadet for na gadi Otumfuor sa soldier for you can see omu deploy soldier for ketua bi ene ko eye kese oyo a soldier etiese cadet for wanya soldier for eye cadet me me cadet boy cadet for ya tani ehye me ma Johnny Ghana cadet ma Johnny bi ma Johnny bi why cadet for na de ko protect Otumfuor enka first no Otumfuor asante ni ye programmer Obonza soldier for go obebre ye deploy soldiers ene de cadet for na Otumfuor no mo baro a cadet soldiers kakra bi na wo ho NDC for mama mu ada ho kra mo bi hu se no mata santia taya ba power enso mu da so timia me hu de yakọ defense minister na ye no ya friend say di owu ye no wanya sa di appointing no yes o yan fantini mu friend say mo money ti mami wori na na edaga na sika no mo for friends atoforcing wo ya me bodua sisi a me ka kira wo atoforcing wo ya kwase mpanyi papa wo pa ha me so beta Otumfuor enkosi aga bibia no obesi wa yi na se se mo wo se asa Otumfuor ifo o ma ya ade say asante defense afeni ma tiase asante defense no ma te no afeni ma tiase na dia mo ye no mo be ya ma be kakra asante ni be ka se da bi o te no wo fi Ghana obi antimi ka foko because wiase nya be support asante ni. Because in the history of Ghana, no, say abrofo ene ni asantefo kon ya Kwame Kuma pen kabo mo anenka asantefo ya asantefo mutu amu God wa mu kwasi God dia awa hene nyankran to God wa mutu sika obisi obaka kwa ba emfanya obaka no mutu God wa asantefo omudi atem say galam say Bongo Ideas do Otumfuor atem ne Bongo Ideas dia santina tem se onya no ko stop gram se no onya ensanfo wadi no akura keto timi ka kire ohini mu a na me metima ka kire kan hini bi enka me menya sunue won kan akura keto Bongo Ideas because of NDC nti timi di akiro di santina tem so onko gram se na mutu gram se wi a odi akosi God and they say refining company e won kan chale mu di asantefo atem do munti de me ka kire What did you do for them? And Kranam young say more politicians and be to say NDC, Mudia sat for them. Cause your family be a cocoa, near be a cocoa board our crack. And cry a dear cocoa. Now, grab your Kaya way at Santifor, now as Santini to obey say. Cocoa board or Bronsanka Sierra, as inclined as you come say. Now, come on, Mamma to Ghana and Penny for. Opa South Africa. Every year, and that's what we check 5 years near change state no ko baby near pay this ekuru. Eya bibia won kan enkan enua bibia ho. Banche kura enua bi won kan banche. Bode. Eji so bia feature no bedua bode won kan. Ye do bode fu akra ye fa ne do bode fu. Enso ye na na won kan fo mpanifo to e na mama kan ne create mix. Amode mo create mix na. E da asante ne be kasam. Eda obe onso Otumfuor kasa onu a ekofa company abeye train ewo Kumase na mu kasa onu ne po betima ye bibia mani kro oyo ohene obetima gina mani kro ogirima Ghana but mom penisa ogirima Ghana nyina o mom penisa era mo didi papa na tem politicians mama mu ada to force ena cadet for na protect Otumfuor na yase what the pro so mo soldier for kakra bi because Otumfuor timi nya soldier for mo so eye cadet for ne yaduma asante force for asante defense me say mamu asante region e be ti say obi be free ba bia be din kwasase ma asante region because ye pe mema wo ana munim mo nya ron o free ba bi be di bani wo Kumase Otumfuor infi akọ o ka se be yaduma sa on Otumfuor infi no the Zongo community na twa ho ahia o hyemfimfim ena me ka cho se Zongo fo no kra no enwa de se Zongo ewe Zongo keke o bomu no
Ebusuafie ne wo ho no yesi ye ne anwom ye o to wonu wanim sa ofiri ho ebusuafie ne wo Asante region ho no de ne na wo abusuafie no wonu wanim so ofrita wonim tamale no na muntaka ka kire ma wonim tamale ene wonim boko ene wonim yandi wonim sa ne na abo branch fie wo Kumase wa alaba wa aboabo wo mozizongo watafo de ne na bia amabo bra wa Asantemam eni ejapade wono wanya Asanteni ono ya de ne baba ye adwuma obedi pa na de wo na Asante region wadun se bia eda bi me ka chew me se wonti Asantefo na se a ntia no bi be dra Asantefo no omo kofa asremfo yes eno kra eyetetero because wo do Otumfuor infie wa utimi se ezongo no aboabo alaba etwa ho ahia sa na abesi Asantefo no eno wo no ne efre no asta e waso ye nkurabo ne fie e wo ne ye ne adin fie e wo ne ye sekantwe fie montage Bongo Ideas montage efin ase akore be bia wuni woda eba cha wo timi voice no wontia ma menyi we frim ye nto aso anasa mi vo no na e wo fom o afere o timi ka mo da mo ma flow no ma o timi ka montage boy your friend Bongo Ideas na ba wo se na watwi mu no abranche we na dwun se wode nani asi Asante hene so omye tu ba kunie mo man famra hwe na eno ma bi koso ebrantie ni maba wa bi ebe ya bono Asante na omu se sutu akoye enkran Asante mutie ye betu mina kiresie munya abotere maye pa sesa na mo pesa Ghana no eye de a yate ebrantie mienu we minim se wona na internet so hu de ekoso me tie maka cho se me papa me ya wo mwotema dia se me nkankran mutie da me ka cho Ghana ni biantie Ghana na da ho no Asantefo na dominate kese Asantefo da Asante kingdom no so ana akanfo da akan kingdom no akan no ye doso enti ya wa akanfo awale angunafo ya wa akanfo awale ade say nkranfo ya wa akanfo awale ade say metimi mobo ya wale ho those kind of no ma bi na mo your social media so some of us we don't like to follow those things because at the end of the day no wo kwase mpanyin na ya fro Bongo Ideas no o sa branch a woda wo ya wo tia bruchire no afeti o ba feti obi awade e ba feti obi nkoso e ba feti obi a o konya awade na ba ma no mekasera bi oba no mekasera bi wo yankrani mi mpɛw o ya Asanteni mi mpɛw e ho ne ye ka ho asɛm awasɛm ti na amaye mu bi no ye hwedin a mo ye sa mfim no na mo de NDC no politics mu tie NDC for some besu nyansa politics de obetimi ayo na Ghana for behwe so to abama me Asanteni me hu say NDC we need policies here. I will never vote for you Asantefo ntina mu twa Asantefo na Asanteni ntwe so obeto abama 20 years na ohun puntu obi awa ni area want to abama Asantefo ni adwene adwuma mutie me ma asa me traba ba no ma bi amoye no eno ma bi amodi social media ne ye no Otumfuor de na asi sante ye ne ma me ayie abrantie friend Bongo Ideas na watwe mu wadidi Asante hina tem sa no apostle ene so no kwa na school wa no apostle no akasa ti Otumfuor enra edi entina ne ma me ayie nti ono akroso adwuma ha abrantie wuni ne wose wohwe mabra ba mu de wuni ne wose Bongo Ideas won say me nya video me hwe udin na NDC fo Kevin Taylor start hypo na Bongo Ideas che so obi obebe Kevin Taylor bia ba so de ti Asantene ene Asantefo obi obebe NDC mpanifo bia no me hwe se ma hwe sa me tia me so de ti atobu bia organo because him say MPP nam di akire no all the tops in Ghana you obi o MPP ni ti me nya sa jimi no uti am ga kire mo no enti me nkwaya sa me so de ti atwabwe ba mu ntimi dodo chana mu ti o enya ba fo ya mu ye na be ma Asanteni bia be don diso afi kura na mu sa ade ana munim
afena mo ma asantini bi se obedi NDC achi a obe feel bad ba John Dramani mama ni NDC mpedifo o ma twere wo fom nti o mu hu di o mo ye me nuanu ma mudi NDC achi a wotimi obi se ya ma asantini medi so e wo Kumasi asase so e twamudin obi se wo wanzongo ya ma asantini e medi so DC ya e twamudin e mo se asantefoɔ no memani mo sa na e mo me metina Kumasi o anasa wunim se asantefoɔ nyina ye ma wo mu nyina ye nketenkete se na mo kan wo anasa mo ka se asantefoɔ no ebinom ntwe se kan twituo se na mo kan wo ebinom ni nya den sa na e mo adwene a mo fa asantene se asantenya bibia ntina me no ka sei asantenya yare ma me aye yese kuo bi de bron champion no mo to ayampia ka se tie asantenya me hwe cho se mi dan so din ya mo ye no ade o de mu amoye san a fatimu aba fatimu nua maamo aba fatimu nua mrantiem tie de me ka kire no aba fatimu ahemfo na Bongo Ideas oni abranti a oda wei abranti ota asantiri ma me de ndai asanti no odidi Otumfuor atam abranti oda Bongo Ideas nchen se ma hu videos no inde metre ni di nkra hin bi atam nya saso da mutie da me ka chamika me se Nyankopon mama betre because me ko kasantia any tribe because I don't do that ba panyini bi won kan wo yiriti attack Otumfuor no odidi Otumfuor atam me ko di natam ba nya mo nkra nti panyini bi obrumam no yiriti no odidi santena tawo kasasa nkra di perifo atama na masori mu sai na me madwuma ba nya mo nkra nti mutie akura boni bi obi afie ena panyini boni su obi afie mutie hey mutie dia akura boni bi obi afie ena mo manyi nya den de NDC de mo yam adawo de no yenti ara mo se asantefo pen pipi se MPP ntina mo attack asantefo mutie me pese me ka dwene mo asem se MPP ntina attack asante dia eni asante ne okoto aba me ye free SHS wonu e bi ko bi won kran tire me ka cho eni asante ne na okoto aba e ma ye be ye overhead won kran ya nya bi wa asante me mu ntina mo sori ana ye mu yam tire me ka cho eni asante ni god ana ne ye di besi god board e won kran no tire me ka cho se mo timi ya mutie mo yutu na me ka mo yet faba bigot no mo timi no jese mo yaze jese chale uba promote ukura any problem enkran Ghana abako Ghana emirem no the capital city of Ghana nobody doubt it so be anyone what doubt social media ba so jam mo yamfa anya adanse ana wudi ni say ni adanse tie na me ka choro so wudi sa na dia